Mr. Cox the poet. Labani ngifuna bamanti bamuva ngenzaba. Phela mina ngisihla lesikhule kanzima. Sihla lesikhule sikangiselwanga. Ukuba noJehova nje ngiko lokwangisida. Ngihlale ngibhuqa phansi emadvolo ngithandaza. Ngithi Nkosi qinisa lwami lukholo. Kuze linamhla lami nje lingafani nayitolo. Mr. Cox the poet. Ngangena nenkondlo, ngagwaza njengemikhonto, le magama atawugeleta njengemkhonvo. Kwathi isephela ukuthi ngiqukethola umqondo, ngaleti inkondlo leti sondlo, futhi angikhathateki, ngihlala ngijabulile. La ngihamba khona labangidonsayo basala bajabulile, leti satami ngitehlulekisile, betithi tivalile, kanti atati ukuthi ngiphethe emavula akuvalekile. Mr. Cox the poet. Sengahlala ngijabulile noma kulikhuna ngikhathateki, ngivuye ngumhlaba lebantfu bayangivuma. Ngale nkondlo angingaphethi ngiyasaqata ngiyahlaphata, njengendlovu ngiyadlovota. Ngale nkondlo ngifaka kushisa, la ngifika khona sathi ngibone emajazi phansi bakhombise ngishona. Mina igama lami nguMbongiseni Dlakubi. Ngasebenzisa umathathu amagama. Okay, bese kuba ngumva ukuthi ukhetha lephi. Mina ngisebenzisa lephi yena. But esikhathi esiningi vele basebenzisa lela Cox. Ngoba ngiva ngathi aliba waste energy. Ukelike utafisa kwadi ukuthi lo Cox, cause mina nje ngibangitshele nga Cox the poet. Lo Cox the poet, lo Cox, is it your original name noma igama lolithole nje along the way in the world of poetry? Cox igama lengethiwa abatali bami. Lisestifetini sami. Yeah, akusiligama labangethelona along the way. Ufika njani Cox the poet ku poetry? Ngacala bengenda music. Bengicula ikwaito nalama emajita nje ngalamzansi. Cishe ngola ngifaka kulomshova we. Yeah. So ipoetry ke ingena kanjena ke. Kunelijaka linye lebe bathi Mr. Two the poet. Lebe siculwa nayo khona la. So wakhanza ukuthi la kang discover mina. Beka discover most of the time emaline ngwabhala kunasibhala ingoma. So wangibuta ukuthi can you do poetry? Yabo. Then waba ne something like netayo now can you try to recite this? Yabo. Then ngathi nangu reciter waba nekukuthanza wathi hayi man afusophinza uzama. Yabo. Then kwafika isikhathi lapho khona bese sende ama collaborations naye. Abhale inkondlo nami ngibhale. Yabo. Then bese sina something esikolweni because besifunda kanye. We presented that thing. So now upala poetry yakho upala which language? Isikhathi esiningi bengisenza Zulu because bengifunda Zulu kakhulu. Then Siswati sengiyazama kancane. Mr. Cox the poet. Njalo ekseni mangivuka ngibuka ngitibuka esibukweni kuvele nje kungicacele ukuthi angiphelele na ngekho la iqeleni lembeza angehlulele ukuthi kushoda wona la iqeleni impilo yami ayiphelele na ngekho la iqeleni namanje solo ngiyasho ukuthi ngilesinye zafu sekuphila kwami la emhlabeni kubona wona kuvele kulethe kuthule emoyeni luthango leniphokoto kuvele kuthatha indzawo ebusweni nami ngithi ikhanze sengenile endvumisweni ngidumisa lobuhle bakho lobungithatha bongibeke embusweni ngeliphimbo lakho lelihlaba sosile kudala ikhala sidingi sakho la esitweni Mr. Cox the poet. Lolu thambo lwefa ngingabadi bafu nje labangadi mina nginakuthanda busuku nemini busika nehlobo sanzise phela bona buhlobo kuhlangane umndeni wami newakho ngikufaka indandatho emnweni wakho thathile mina sengukhethile ngemehlo ngikubonile ngemqondo ngikucabangile ngenhliziyo ngikuthandile Mr. Cox the poet. Makungathiwa ngoma buhle bakho nesimilo sakho kungaphela umnyaka wonke solo ngizama ukuchaza buhle bakho nesimilo sakho ingani phela mina angweswele ngakusho ngawe kodwa ngiswele yona imilomo leti ngikhulungwane lengangibambisa enqomeni buhle bakho nesimilo sakho mhlawumbe ngale nkondlo sengiyahlanya kodwa mangihlanyiswa nguwe sebesifezekile sami isifiso phela buhle bakho akudzeleke hayikabi angudzeleli njalo uma ngijonga emehlo akho avile athobela uthando lubhalwe phakathi emehlweni ami ngikubone sosmayela kancane nami ngithi khanze sengilibala sengibhala ngitibala ngithi baphi bakini bathi igalele togcola sakini isibaya kuvuke umuntu ngaphakathi baphi bosibali bavuse sakini isibaya Mr. Cox the poet. So now okay usobhalile ucala phi reciter? Are you reciting in front of people noma uthi no mfana yabo lokho lesesikubhalile sikushayile sihamba siyo recorder straight to studio?
Okay, le outfit bengisebenza nayo leya yayine confidence leningi kakhulu. Ngendlela ukuthi sasithi nasende something beyibathanza ke bantu. So nami yangibooster ke ngithi ingifake etinfeni ke kancane kancane ngami ngathi khanza sengibatayela. Ngange kuya ngayi enjoy lento. Yabo. But ke ngiphutile ke understand ukuthi what is poetry. Ngiphutile kodwa bengikwenda lembo but ngiphutile ku understand. Now to Putile, how many years leyo? Because you started 2013. I started 2013. Bengibhala mina okay indlela bengibhala ngayo mina. Bengivamise bengiya ngibuka imisimbo lengathi iyafanana. Ngiphekudlala ngale misini, phekudlala imisini, yabo. Okay, usupporta ngibani ke poetry yakho? Okay, before ngichaze lapho. Ngathi ngibuya from South Africa. Ngitanga to ulungisa la pro learning, bengilungisa tifumbe timbala. So nangilungisa then ngathola ukuthi at that time bekunaba besibanzi ma 40. La ngikhanza ba 40 sibanzi then bekune culture day. So bafunzi lana beba portray ma talent abo labanawo. Yabo kuvunliwe nje kuyinto yeswati. Yabo then ngakhuluma na one of the teachers. Ngathi ngiyacela ngicela ukuthi manje ngike ngivete nako lenginako. Yabo nina ngiveta ke nga recite nenkondlo nje bekhuluma ngemasiko beyiswati recite yona then wangidiscover babe sibanzi kanzi that time that was 2016 kanzi utoqala inangizana bekunele poetry lena le angathi mayikhumbula yini le poetry event le yabo lebeze inda eGeorge. So ngathi no, let me give it a try. Yabo ngahamba ngafaka le inangizana ukuthi nami ngiyafuna kuba part of it. Ngafike nga recite nakhona uNkulunkulu wabamuhle ngaphumelela kule nabasinangizana leni. Ngaphumelela khona then la ngafike ngahluleka khona ke kulapha eGeorge. Nakhona futhi ngashaywa invoyini. Ngashaya Zulu because bekusiswati but ngafaka kakhulu esiZulu. Mr. Cox the poet. Yebo kuliqiniso. Kuliqiniso ukuthi bafundise bashumayele kwaphela ngisho neBhayibheli bambusele lokho abashintshile emasonweni bashiyile esonweni bangenile imiqondo yabayibhadlile sono sibacedzile sibadlile emigodzini bangenile emathuna bathi igubhele emabhoxini bathi ifakile bathi ingqwabile ngenxa yokwesola inhlanganipho nelwati. Mr. Cox the poet botani kimi ngufakazi ngisho niwathi lengcwele ingufakazi sono simnanzi sinamdonseni abaningi sibafake weni bethi bengena eintweni kanindlela ibheke esogweni ekufeni imisebenzi yabayibonakala ekhanyeni igcame bomnyama bafowethu kanventi khungelene esonweni ngoba ukhona lomkhulukazi umhlengikazi wasiphele esiphambanweni kuze sikhululeke esonweni. Mr. Cox the poet butani kimi ngufakazi nje ngicaze engcwele ingufakazi. This is my testimony. Ngiyafuna ukuchaza ukuthi ngaqalaphi ngagcinaphi bheka ukuthi ngisukaphi. Phela mina bengaze ngiphila impilo lengaqaqile emehlo amavalekile ingqondo yami ivumalile ididekile ngenxa yezimo esasengihaqile umphefumulo wami ulahlekile bangani bami bangilahlile ihlobo tami ngishilile ngenxa lempilo lengangikhethile sengiphenduke indvodzana yolahleko le kalonhlupheko. Emehlweni ami kwakuphela ifasimbe lwenkungu kulivindi ngingaliboni liphambili nelikusasa ngempilo yami ngigciladwa didzakamiva. Ngithi ngangigciladwa didzakamiva phela didzakamiva timnanzi tiyahogela tiyaheha tayiheha impilo yami ngatihogela nami ngangisinoko ngaphenduka sipoko noko ngangifuna kuba sikhokho. Tangingeta umdlandla ngativa kunemandla kanti nginemanga emehlweni ithaphandla ngabe sengiphakamisa tamtandla ngathi kwami kwetandla sengiyakhuleka kwesomandla baba ngicela ululo sakho sandla ungiphe emandla nganzise lakho libandla. Mr. Cox the poet, this is my testimony. Ngiyafuna ukuchaza ukuthi ngaqalaphi ngagcinaphi bheka ukuthi ngisukaphi.
Ngikhuluma nje empilweni ngase ngishayekile, emathemba ami saphelile, sengiphenduke inhlekisa emphakathini. Ngingasathi ukuthi kumele ngithathe ngithini, ngihluleka bangigqeka bengihleka, bethi bengihleka bengigceka, kodwa wangena luphezulu enhliziyweni yami, washintsha izinto empilweni yami, waguqula ingqondo yami, ngagcina sengibona yena njengethemba lami, umkhulu wemphefumulo wami, ngathi ngaguqa phansi ngemadvolo, ngaphakamisa Tandla tami, ngathi inkosi yamukela uqobo lwami, kuze linamhla lami nje lingafani netolo lami. Mr. Cox the poet, this is my testimony. Ngiyafuna qhaza ukuthi ngaqalaphi ngagcinaphi. So Nyalo, are you still part of poetry groups? Noma you decided to grow up, but I ngihambela kuleni yami ngithwana ndaze ngiphazamisa. No, I'm no longer part. Hey, angathi ukuthi ngiyachaza ngithini nzaba lena. Lesinye isikhathi ngathini kuthi na ubuka etinye timbo ubone ngazi ukuthi okay mina ngesikhathi esiningi ngivamse ukusethi time frame. Yabo. Kuthi by this time kufuna ngabe nguphi. But ngangafiki lapho ngiyashiya. I'm doing something else. Because ngiyangive ngathi lesikhathi lengisikalile ngathi akusinto yami. Nangakendeki. Noma nangaka achieve le nto achieve. Yabo. Okay. So do you have any future plans ka poetry noma nakhona udawubelo kusethe time frame yakho uthi hayi ngoba sengihambe ngafika la kwangaphumeleli hayi guys I'm giving up? Okay ngathini ipoetry ngiyayithanda kakhulu. Ngiyayithanda ipoetry and angadi ukuthi ngiphuma kanjani. Although mina ngingumuntu lo ngathi angeke ngisho ukuthi ngiyavilapha. Yabo. But nje ukukhuthala kwami kuyancipha ngala ka poetry. So ngathi ngide nje ema plans lathi delangakanani. So ke nginalomunye sonkondlo efika kuwe uthi Cox the poet ngubonile mina eSwatini TV uyenza into yakho. Can you teach that person poetry noma encourage ukuthi you know what you can do this? Na ungahamba nje la. Okay mina ke ekhaya ke kunemphalo omncane. But now she's doing form 4. Ngamfundzisa poetry. I think bekafunza bo grade 1, grade 2 lapho nje. Beka khona bengimbhalela ama poems afika wende sonweni. I recite sonweni. But Nyalo siyabhalela. Ngasheshe ngamnyekela at that tender age. Sothi lemvo yafika hlanyeleka kuye because uyachubeka naye. Then kukhona la bengihlala khona futhi kunemfana lebe kavamse kulalela kakhulu inkondlo tami. Surprisingly nganyelanga ufike ngitshela ukuthi athi I've recited one of your poems at school. Then owasho ukuthi uthole imali from Gogona Silwane because of that poem. Ngasho ukuthi yathi lemvo ungayidlala nje ucabanga ukuthi awunaki. Kanti kukhona lo lokulandzelelako lokuthandzako lento. Siyawemukela make elihlelweni Tandla nenkondlo ufisile umbukeli kuwadi ukuthi Fortune ngabe uhleli nabani namuhla. Fortune uhleli namake Masilela lift ya Masilela wenzela Dlamini enqabaneni. Ngake wenda mfu 70 tons. Ngendaye neldoyeni ngiyalakha sis. Nokugaba buhlalu ngiphinze makhe neligcebesha ngiphinze ngento umthanyelo ngiphinze ngiluke emacase sis. Okay, uqala nini ngemaye kwenda umsebenzi wakho eDance? Shothi uqala kwenda umsebenzi ngicale ngumncane ekhaya lokuthi nithandzana kweti group yabona lo ungasingula. Kwento yabona. Niyokuthengisa edolobheni kuthi imali 10 nje umkhelo.
Okay, so yaqala ke maki yakwena ngiyakuva nyaluba la so usebenzisa nekuhlanu ucucutelwa yini kangaka? Shothi phela phunziswa ngilomnye sisi nje enkundleni. Lo sisi ufuna ukuyothengisa le kulabo make bebagani. Labaye emagani. Utane phela nje intombi ufike lo sisi ukuthela phansi uhlalane bomngane. Sifundza kufunga le nkundleni. Ngicela kumfundisa na. Siyabamba siyafundza ngathola lwati kanjalo. Nini nyalo songaka nome? No sengikhulile. Oh, okay. Lokhu sengikhulile ngumani. Ngiboneke manje nasabuka imfoto yakho ngabona imithanyelo emagcasi. Imithanyelo kungafundiswa ngumake ekhaya. Okay. Nisebenzisa ini manje? Na wakha nje. Nomthanyelo. Usebenzisa ukhansi. Okay. Noma usebenzise nangilomnye umthanyelo bathi wesintoni. Ukhentsabeni. Lithenga ngoba kude nandzaweni. Oh, okay. Thenga. Ngiphindze nentiya lophothiwe ngikuthenge kamanzini kayendifafu. Ngiphindze ngithenge bodayi. Ngibuye ngidayi le mtiya ngihlobo ngifuna abantu nabani. Ubese etfonene maki profit nasengikuva nje ngathi soba la letimfo setithi kubalithandana uthi akufani sisi nokuhlala. Lokuthi uhleli nje ugoce Tandla ngiyathi ukuthi nangabe uyangikweleta ngiyathi nje imali yami kuba. Yebo. Nginika abantu nganye la ngisile. Akufani ko. Bona kuthi imali kangako. Wena njani ngemaku wakha la khaya bamfupete batothenga la khaya noma uyaye ulingise labanye bomanyani baboni bathi bayocuphisa emakethe le mina kanjani ngiyawakha nje mine afika umuntu wathi ufuna umthanyelo ngimnike uphindze nalapha ngeshare khona lenye siphaza salomnye umngane wami lapha ngishare isitolo esikhulu ngiyawuthatha ngiyobeka kwathi bisamba nomuntu obeka bawuthenga abantu angingedi imali yakhe. Okay. Nanyalo nje khona labo ufuni bathathu lamakhaya kufanele ngakhe ngibathethe umtiyanga uthola kufanele ngifuna umtiya bodayi ngiphelile. Usebenzisa ini lo buze nje ufike ugcine kwi-product ugcine usiwe nani gasi seliphelele. Usebenzisa ama-battery nemtiya ugoqotela ama-battery. Onye khona lakho noma ngobuza ufake lapha embongolweni uluko lobeke uzofika egcineni la ufuna khona. Okay. Maya kawasebenzisi lamaphepha ngwanye ngibona labanye sebayende ngemaplastiki ngisakatholile plastic fanenze ngiye mathapha ka auntie ngoba kamdodiso kwahloniphiswa kuthiwa ka landa aphe ngilithole khona ngoba sokunebantu bakho wona nje nangathi uyeda makathatha bakujikijelela kunebantu labadosi lemoto yakhe leniletheni sebahlalela kona bese basidayisela lo. Kunembukeli ke make ekhaya uyakuvyabala ukuthi ngaqala mina nje ngasuke ngihambe ngiyofuna lukhasi. Batambo abantsini laba mfunga bacucutela uthini bamhla banjalo lababukela umsebenzi weTandla phansi. Abati lutho basesemuva shena. Mina khona impela ngafundiswa ngibaba wami ekhaya. Athi babe hluphe kuhlakani. Sine ekhaya sasivuka Excel. Siye engadini. Sohlanyela tamatisi, umleyi. Bomake batafusala banise. Before siye esikolweni ekhanye. Kuba senoma yadlibatisa. Basi babe nawo ungakahlupheka uyozohlakani bethlake.